bishatse kuvuga ko uyu mukinnyi ashobora kugera mu gihugu cy'u Rwanda aje gusinyira ikipe APR FC mu cyumweru gitaha. Yitwa Esombe Willy Leandre Onana. Bafana bakunze ekipe APR FC, bafana ekipe APR FC bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda, mwakire izina Esombe Willy Leandre Onana mu ikipe ya APR FC, umukinnyi waciye mu ikipe ya APR FC. Hi guys, nongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe, ni Sereveriye channel ni Byiza TV nkuko bisanzwe. Ndagusaba gukora subscribe, nkomeza kugushimira umuntu wakoze subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi, ariko nawe utarayikora ndagushishikariza gukora subscribe. Umwaka urashize, umwaka twatangiye turawusohoje, ngira ngo harabura amasaha make kugira ngo umwaka wa 2024 tuwutere inkota. Ngira ngo harabura amasaha make rwose abarirwa ku ntoki kugira ngo tube tuwutera icyuma. Ndagira ngo mumfashe nshimira abantu mwamaze gukora subscribe, nshimira abantu twatangiranye uru rugendo twatangiye tukaba tukirukomezanyije, bamaze gukora ubwo ndavuga bamwe bamaze gukora subscribe, abasharinze, abateye comment, namwe narababonye. Yewe namwe mutarakora subscribe, nizeye ko mugiye gukora subscribe, ariko nkomeza kubashimira cyane, nanababwire ni umwaka musha muhire kuri mwese, muzawurye ntuzabarye. Ebana ndabifuriza ibyiza umunsi ku munsi, ndabakunda cyane. Uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. Murabizi ko ikipe ya APR FC iri muri transfer zo kuzewana z'isoko ry'igura n'igurisha nkuko bisanzwe murabizi. Ikipe ya APR FC noneho yamaze kuba ivugisha umukinnyi ukomeye cyane waciye no mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi musha mu ikipe ya APR FC, ariko ntabwo ari umukinnyi musha muri shampiyona y'u Rwanda kuko yayiciyemo, arayimenyereye ndetse yanayigiriyemo ibihe byiza. By'umwihariko agirira ibihe byiza muri mukeba wa ekipe ya APR FC, bamwita Esombe Willy Leandre Onana. Ukimara kumva nk'ubwiye ibi bintu ntago bikoroheye kubyakira ko Esombe Willy Leandre Onana yaba agiye kuza mu ikipe ya APR FC. Ntabwo ibivugwa byose ariko biba by'urudani, ntago ariko biba biri impamo, biravugwa. Ibiganiro byaratangiye, aba aje aba ekipe ya APR bamaze kugera ku mukinnyi Esombe Willy Leandre Onana wavuye mu ikipe ya APR, wavuye mu ikipe ya Rayon Sport akayerekeza mu ikipe ya Simba bikanga. Ubu ngubu kabisa akaba yamaze kuba agera, abaje ekipe ya APR bakaba bamaze kuba bamugeraho bamuganiriza. Ebana mbabwire ko uyu munsi ni kuwa kabiri ku isaha y'isaa 9. Iki kiganiro nyiri kodinze ku isaha y'isaa 8:37. Ku isaha y'isaa 9 ekipe ya APR FC n'ubundi ifitanye inama, ubuyobozi bwa ekipe ya APR bufitanye inama na Darkonovic, n'ubundi none bari kwanzura icyemezo cyavuye kuko nyine urabiruka ko ku munsi wa gatanu nibwo ekipe ya APR FC ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC bwe bwagize inama n'umutoza, buri wese atanga ikibazo n'igitekerezo, babaza umutoza ku bakinnyi ndetse no kuba cyane by'umwihariko ku bakinnyi nka Godwin Odibo ndetse na Chidebere Johnson Nobodo, ndetse banibaza kuri rutahizamu ugomba kuza gufasha umutoza Darkonovic, ugomba kuza gufasha abakinnyi bari mu ikipe APR FC. Ariko umutoza Darkonovic anababwira ko akeneye abawinga babiri, abo dukunze kwita ba Sema Baba, avuga ko akeneye babiri. Ubuyobozi bwamubwiye ko bugomba kukigaye cy'abakinnyi babiri b'abawinga, ahubwo bumubwira ko bumwemereye rutahizamu ukomeye w'akasamutwe. Ariko banzura ko umunsi wa kabiri ari uyu turiho bagomba guhura n'ubundi bakagirana inama bakababwira ibyavuye mu myanzuro bo bafashe ko bagiye kubitekerezaho. Asigaye bivuze ko n'inama ishobora kuba yarangira tayari bagahita bakomfirima abakinnyi ekipe ya APR FC yamaze kuba irokirita kabisa. Iwana ntago biba byoroshye kabisa. Ubu nukuvuga ngo umukinnyi nka Esombe Willy Leandre Onana yamaze kuba avugana n'ikipe ya APR FC. Ibiganiro biri kugenda neza, unkurikije igihe mperukira ibiganiro byagendaga neza kabisa. Ndetse mbabwire ko umukinnyi Esombe Onana ni umunyakameruni, murabizi, waciye mu ikipe ya Rayon Sport, yagiriyemo ibihe byiza cyane.
ndetse yabayemo igihe gitoya ekipe ya Simba itimugura bitewe n'ukuntu yacaga ibintu nawe yumva shampiyona y'u Rwanda iyi nyine shampiyona yaciye muri shampiyona y'u Rwanda imumurika muri Tanzania, yumva Tanzania mu ekipe akomeye nka za Simba zaramushaka, aba yifuza kuba yajya kwifatanya na ekipe ya Simba, noneho urwego rwe rukaba rwagira rute, urwego rwe rukaba rwazamuka kabisa. Ubwo rero kuri urwo rwego ni muri yo mpamvu umukinnyi nka Esombe Willy Leandre Onana yifuje kuba yagaruka mu ikipe ya APR FC, aho aje gufasha ikipe ya APR FC mu mikino ikomeye cyane muri shampiyona, mu bihe bibi mu bihe byiza ekipe ya APR FC irimo. Murabizi ko mu minsi yashize ntabwo ekipe ya APR FC yitwaraga neza, ariko bakunze ekipe ya APR FC tubabwire ko noneho nta kibazo, ngira ngo ntacyo mwashinja Imana, kuko ekipe ya APR FC rwose imaze iminsi iri guca ibintu. Tubabwire ko ekipe ya APR FC izanagaruka muri shampiyona iri gukina na ekipe ya Musanze FC ni tariki enye, urumva ni ku munsi wo kuwa gatandatu niba ntibeshe. Abumva ko nibeshe mu nkosore muri comment. Ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Mucuti yanjye kibaburanye Ibyiza TV udakora subscribe guys, ni iki watubwiye ewane kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Niba wumva ntacyo bikubwiye ubireke.